Tugaruke kuri Kazungu Denis wongeye gutakambira urukiko agira ati ibyo nakoze ni ububwa. Kazungu yongeye gutakambira urukiko. Kazungu Denis wahamijwe ibyaha 10 bifitanye isano no kwica abantu 13 agahanishwa igihano cy'igifungo cya burundu, yatakambiye urukiko rukuru rwa Kigali mu bujurire asaba kugabanyirizwa ibihano. Urubanza rwe mu bujurire rwabaye kuri uyu wa 12 Kamena 2025 aho Kazungu wajuriye igihano yasabaga kugabanyirizwa kuko yaburanye yemera ibyaha akanabisabira imbabazi. Uru rubanza rugitangira ubushinjacyaha bwabanje gutanga inzitizi zishingiye ku kuba umwanzuro w'ubujurire bwa Kazungu waratwanzwe uru rubanza rumaze amezi 3 ruciwe. Kazungu yahamijwe ibyaha birimo ubwicanyi buturutse ku bushake, iyicarubozo, guhisha umurambo ndetse no kuwucamo ibice, itwarwa n'ifungiranwa ry'umuntu ritemewe n'amategeko, kwinjira muri mudasobwa cyangwa mu rusobe rwa mudasobwa. Ku itariki 8 Werurwe 2024 akatirwa gufungwa burundu n'ihazabu ya miliyoni 10 ndetse no gutanga indishyi z'akababaro za miliyoni 30. Uwari uhagarariye ubushinjacyaha yavuze ko ubujurire bwatanzwe ku itariki 18 Kamena 2024 kandi nyamara kopi y'urubanza yarashyizwe mu ikoranabuhanga ryifashishwa ku itariki 9 Werurwe uwo mwaka, bityo ko binyuranyije n'amategeko ubujurire bwabo butakwiye kwakirwa. Mimurangwa Faustin wunganira Kazungu yavuze ko bari bagaragaje ko bazajurira igihano ku itariki 4 Mata 2024 bityo ko bakurikije ibihe byo kujurira. Abajijwe niba baravuze impamvu yo kujurira, Mimurangwa yavuze ko bagaragaje ko bazajurira ibijyanye n'igihano kandi ko batigeze babihindura. Abaregera indishyi nabo bagaragaje ko urukiko ikirego kidakurikije amategeko agenga imiburanishirize y'imanza nshinjabyaha. Urukiko rwategetse ko iyo ngingo izasuzumirwa hamwe n'urubanza rwose. Kazungu ahawe umwanya yongeye kwemera ibyaha byose aregwamo ariko ahakana kwica umusore witwa Kimenyi Yves bari bariganye. Ubushinjacyaha bwavuze ko uwo Kimenyi atari mu wo bwarigewe kandi ko nta bimenyetso ku rupfu rwe ariko ko nibigaragara hazabaho gutanga ikirego nyuma. Kazungu yongeye kubwira urukiko ko ari we wireze agafasha urukiko kubona amakuru ku byo yakoze akaba ari byo ashingira hasaba kugabanyirizwa ibihano. Yagize ati nicyo nashingiyeho nsaba ko nagabanyirizwa ibihano. Ndifuza gusubira muri sosiyete nyarwanda kugira ngo mbashe gufatanya n'abandi banyarwanda kubaka igihugu cyacu. Yongeye kugaragaza ko ibyo yakoze nta gahato yigeze ashyirwaho ko kwemera ibyaha. Yakomeje ati ntabwo ibyo nakoze ari ubugabo ni ububwa, aho imbwa yatambuka sinahatambuka. Ndongera gusaba imbabazi umukuru w'igihugu, ndasaba imbabazi guverinoma yose kuba narakoze ibintu by'umwanda, ndasaba imbabazi ninginga ababyeyi abana ku byo nakoze. Usaba imbabazi aringinga uhana umwana ntakoresha ikibando akoresha umunyafu. Mimurangwa yavuze ko wo yunganira akwiye kugabanyirizwa agahabwa igihano gito gishoboka giteganywa n'amategeko. Yavuze ko hari impamvu nyoroshyacyaha zishingiye ku kuba yemera ibyaha akabisabira imbabazi, kuba ari ubwa mbere yarakurikiranyweho ndetse no kuba ataragoye inzego z'ubutabera. Ubushinjacyaha bwavuze ko adakwiye kugabanyirizwa ibihano bitewe n'ibyaha yakoze, uko yabikoze, uburemere bwabyo, ingaruka n'impamvu zatumye abikora. Abaregera indishyi bavuze ko igihano cye kidakwiye kugabanywa kuko yari yifitemo ubwicanyi budasanzwe, ubugome bwo ku rwego rwo hejuru, bityo ko agarutse muri sosiyete yaba intambamyi ikomeye. Kazungu Denis yavuze uko yatangiye kwica. Kazungu yabwiye urukiko ko mbere yo kwinjira mu bikorwa byo kwica yari yaratangiye ishuri rifasha abana bo mu murenge wa Remera. Mu mwaka wa 2009 bari bafite ibibazo by'ubupfubyi. Mu mwaka wa 2016 byarahagaze kubera kubura ibyangombwa n'ubushobozi bwo kuzuza ibisabwa. Yahise yerekeza gushabikira muri Kenya biranga, aho yarucuruzaga rikeri azijyana muri Uganda. Mu mwaka wa 2018 ngo abagande bamwambuye ibihumbi 120 by'idolari n'ibicuruzwa yaragejeje ku mupaka, atangira kugorwa n'ubuzima. Yavuze ko ubukene bwamuriye ubuzima bugakomera, bigeraho mu mwaka wa 2021 yahamagaye inshuti ye akayambura, akagira ubwoba ko izamurega. Yemeye ko mu mwaka wa 2022 aribwo yatangiye kwica abantu mu buryo bukomeye ndetse no kwambura, ariko ngo yabicaga kuko yatinyaga ingaruka z'ibikorwa abakorera. Ubushinjacyaha bwongeye kugaragaza ko ibyo yabikoraga azi ubwenge, nta biyobyabwenge yakoreshaga kandi nawe niko abivuga.
Amakuru yacu reka tuyahinira aha, mwari kumwe nanjye Imanishimwe Vincent Vumbura. Niba ugeze kuri iyi channel ari ubwa mbere, ntiwibagirwe gukanda subscribe kuri channel yacu Vumbura TV, like, comment ndetse na share kugira ngo ujye urushaho kubona ibiganiro bitandukanye tunyuza ku muyoboro wacu ndetse wanyu wa YouTube.